Zdravo, drage ribe. Malo kasnije, ali to sam ja. Da vidimo, karte nikad ne kasne, Bože. Kakve su vaše energije ovih dana? Možete lako upoznati nekog preko nekog pozitivnog dešavanja, preko prijatelja, na primjer. Ili vam se nešto značajno tu može događati. Ako sad, na primjer, sedite u kući i samujete, ne bih vam to preporučila. Zato što je vrijeme za neke stvari da se krenu dešavati ili da se jednostavno dese. Ako sedite u kući, nećete ništa uraditi. Ako vas negde zovu na neku zabavu ili putovanje, idite. Ovih dana. Da vidimo vaše energije. 5 štapova. As štapova. 2 štapa. Paž pehara. 5 pentakla. Karta pravde. Karta snage. Sviđa mi se ovo. As mačeva. Ovo je ona energija. Život kaže, ajde izađi, ajde, nešto treba da se dešava. Možeš imati avanturu, možeš imati zabavu, možeš. A vi kažete, aj sad čekaj malo. Ne bih ja sad, meni ništa da se dešava veliko. Ajde vidi prvo ja da napravim plan, spisak. Ja gledam za ljubav, može biti bilo šta. Razmišljanje o gubitniku ili nekoj energiji u vašem životu koja vam nije trebala i kako to sad da posložite na mesto. Kako to sad da ostavite, da ste sa sobom na čistac. Znači da vi nije samo sad ovog puta da idete, zatvarate vrata, nego da vama bude jasno zašto je to tako, kao da idete u dublje, da proučavate. Karta pravde, snaga, as mačeva. I to je ono što vam ja kažem, izađite iz kuće. Ali može u prvim momentima stvarno da ste u pravu, da niste još za velika dešavanja. Jer vam upravo ovo što se dešava sad fali. Ta as mačeva i ta karta snage da ojačate tako što ćete imati materijal da se nečim presjećate. To može biti osoba, može biti bilo šta u vašem životu. Što vas nije bilo vrijedno. Vitez štapova. 5 mačeva. Karta sunca. 3 pehara. I evo ga otvaranje tih vrata. To što upravo dolazi. Što treba da vas sačeka. To dešavanje života. Pojavit će se osoba ili situacija u vašem životu gdje neko neće odigrati kako treba ovih dana ili ta energija sad kod vas. I to je ono što vama otvara vrata da možete dalje. Ovo može biti kao da ste tražili izlaz dugo i nalazili opravdanja. Sad više nećete moći. Znači otvaraju se vrata da se prosto nekako krenete zabavljati u životu. Vitez mačeva. 2 pentakla. 2 pehara. Visoka sveštenica, jako mi se osjeća. Karta maga. 10 pehara. To je ona tačka na i koja je falila, koja dolazi ovih dana. Još jedno osvrtanje nazad. Još jedno možda javljanje, još jedno odgovaranje, još jedan susret možda. Ili nalazite razlog zašto do tog susreta ne treba uopšte više i da dođe i ako niste znali do sad u čemu ste bili i gde su bile kvake. Evo ovih dana ćete to znati sa kartom maga i 10 pehara i vamo sama se situacija nameša da je vidite pravo lice. Iako možda imate posla sa ljudima ili situacijama koje su se krile od vas, koje nisu voljeli da se pokažu i sad nekako njihovi postupci vam pomažu da shvatite i da okrenete novi list. Kralj mačeva, 5 pehara i kralj štapova se starog načina ponašanja kod drugih, također i kod vas tiče ili starih situacija. Jedno stvarno zatvaranje vrata i otvaranje novih vrata za kraljem štapova. I 10 štapova ovdje. Zašto težina tu? Možda srećete nekog koji isto ima neku situaciju koju je sad rešio. Da li se razveo? Rekla bih da su iste energije kao vaše. Ako ste vi vukli jedan problem i ta osoba tako još uvijek vuče ili je vukla tako sličan problem. Možda razgovor, vidi i meni se to desilo, da, prošli smo kroz isto. I sad, pošto je ta energija
Na kraju, ako nemate nikoga, onda sačekajte malo, namestit će se. Znači, osoba sa kojom možete da pričate o svom iskustvu, jer ćete dijeliti isto. Ne mora značiti vezu, a može. Može značiti bilo kakvu osobu, vatreni znak, verovatno. Gdje ćete moći da podijelite mišljenje. Može i novo prijateljstvo, šta kome treba. Čini mi se da će to ostati trajno. Ajmo kartu pravde. Na kartu pravde karta lude, vitez pehara, 7 pehara. Postavljanje granica u vašem životu. Sad, na primjer, moći ćete da se oslonite na prošlost, moći ćete da se oslonite na sve što vam se desilo i da izaberete nešto potpuno novo. Postoji opasnost, naravno uvek, da opet svojim lošim postupanjem uđete u još jednu priču koja je potpuno drugačija od ove, ali još neke karmičke lekcije da vučete. Znači, bolje se sami saberite sa sobom zapravo. Šta vam ne treba? Ne ono što ste proživjeli s nekim, pa vam to ne treba. Ne, šta vam uopšte ne treba? Da ne biste dobili zapravo to. Ajmo visoku sveštenicu pokriti. Paž mačeva. Kraljica pehara. Hermit. 9 mačeva. Nemojte da vam se umjesto znanja iz spoznaja aktiviraju strahovi. I sad, na primjer, nemojte se oslanjati na društvene mreže. Na primjer, evo, sad pišete sa nekim, neko vam je u životu i sad ta osoba noću spava, a vama stoji da ne spava. I onda vi mislite, on nije mi odgovorio na poruku, a vidi ga ne spava. Te neke gluposti koje mi znamo da radimo. Milion puta je dokazano da to nije tačno, znam po sebi. Ja koliko puta spavam, ne uđem 5 dana na Messenger, ljudi kao ti si dostupna, nemam pojma. Malo vam fali da se saberete, mnogi će to i uspeti, i da isplačete nešto, ne da sakrivate u sebi. Sav onaj scenario tamo. Mnogo suza ovih dana i nakon toga kao pile iz jajeta napolje. Sad je meni neko rekao, ništa mi nisi rekao, pa šta ti se dešava? Šta ti se dešava? Znači, ja ti pričam onome što je u tebi, što je mnogo važnije od onoga. Jesu mi imali savjet, ljudi? Nismo imali savjet. Ajmo savjet karata neki. 8 mačeva. Baš ovo sve što smo rekli. Znači, samo nemojte sebe da štetite. Samo nemojte da trpite nešto što mislite da ćete mijenjati. Samo nemojte s nekim koga ne možete da prihvatite s njegovim manama, jer kao, ja ću to mijenjati i ja ću. Onda ste free control, niste žrtva narcisa, nego free control. I onda idemo i ličimo se od narcisa, ovakvih, onakvih, a mi hteli 3 broja veću osobu da spakujemo u 3 broja manji sanduk i onda su nam svi krivi. I dok god se živi u tom modu žrtve, kriveći druge, kontrola drugih. Kroz to kako su svi nama krivi, ne može napred. Stalno isto brzina kola. I nemojte da vas to omete u tome što možete sresti uskoro. Dobro spajanje, božanske intervencije. Bog će vam dati. A šta ćete vi od toga napraviti? To je već vaše. Za to ste odgovorni sami. Ajde ribe, javite se za privatno čitanje slobodno. Doviđenja.